Le colonel diplômé d'état-major Lumbu Polydor. Merci beaucoup, colonel. Mettez les hommes au repos. James. Au pied. Repos. Merci mon général. Niliona foto yako na tulishaongea na wewe kwa telefoni. Wale ndio viongozi wa operation. Kuna viongozi ya serikali ni burgomestre wa komini ya Ruchuru. Ndiyo. Nasindikizwa na T4 mwenye anauzika na hii magari na nawata Kapteni Kabote. Kabote, jambo. Bien. Iko kapteni Jimmy. Kapteni Amaru. Iko kapteni Kabote. Kabote, jambo. Bien. Iko kapteni Jimmy. Vous êtes encore jeune, Iko kapteni Phobie. Peke yake. Jeteme anabambia kama tutie sila fasi moja tuku tunatoka tunaenda ku gouvernement munaitia. Tayari muku na ile dawa. Hii inaonesha dawa ile ya discipline. Bila fimbo kusikia tu kutii. Na Swahili wanao kutii. Hii kazi ni kazi ya watiifu. Mimi niko mutiifu, nilianza na niko mdogo, leo mimi natoka Ivu kukichwa, Ivu hapa, na nchi yenu inaniinua. Kesho itamuinua, kesho itainua na huyu mtoto yake Jetem. Kazi ya soda haiko saa kazi ya bakomersan. Ni kazi ya banaume. Banabaambia kama adui yuko pale twende tukapigane. Munajua kama kuku kufa, kuku kuumia, kuku kufungwa na kuku kuua, manake ni hatari, unaenda manake huku na roho nguvu. Sasa mwenye kuna roho nguvu, mwenye kuna discipline, bana mwambia twende Nyongera, utakula pale Nyongera. Anafika anaongoya. Eske balikula? Jana balikula. Jeshi na leo batakula. Eske munakula deja?
Kazi yetu ni kazi ya kuvumilia. Mimi nimeanza uvumilivu na miaka 19. Mimi naanza uvumilivu na utifu. Niku mutifu, ile kutii kwangu leo niku general. Niku baba yenu. Mimi nakuwa baba ya watoto mingi. Na mimi nawapenda. Muendelee na utifu. Muendelee tukutuna moja hii Kongo. Hii amani munaleta, nyuma ya amani uchumi kunafika. Kama watu walikuwa wanaogopa kwenda kamata samaki kulake Edouard, bakisikia kama jetem, leo iko mu gouvernement, iko Goma, iko Kisangani, iko Kinshasa, na vijana wanawake wote walitoka. Watu wataenda kamata samaki, wataujisha, juu haikatazwe kwenu kurudi kuma kwenu mukibali. Siku unaomba kibali kwenda kunyumba, utakutana nyumba ya manjanja, utakutana petetre banajenga mabarage, utakutana mapano, kusharge telefone, haitakuwa tena kutuma telefone mbali, hapana. Ile yote nyinyi njo munaileta. Natafuta kupiga asante kwa Ovina, kufelicite ONG Ovina. Et je vais le faire en français aussi. Monsieur le bourgmestre, on a exemple à Ovina. Sécurité sio shida ya basoda tu. Sécurité ni shida ya watu wote. Ovina na basoda bake na basoda ba Kongo na nyinyi watoto ya Kongo tunafanya kitendo ambao inaonesha kama tuku na elimu, tuku watu ya kukomala. MONUSCO atasikia kama wakongomani wamoja wanakamata masiraha kupori, wanaletea wakongomani waingine. Basoda mwenye anafanya vile ni mkongomani mwingine wa Ovina, njo bata tuogopa. Jambo yenu. Jambo yenu. Sina na mengi ya kuwaambia. Burgomestre anajua kama muko hapa. Tayari gouverneur anajua kama muko hapa. Mkubwa wa basoda general wa Kongo yote anajua kama muko hapa. Na Président de la République anajua kama muko hapa. Manake amuku watu wachache. Mukue nyuma ya jetem. Fasi popote mutaenda, me amutaendelea kuwa basoda ya jetem paka mutatoka hivu kama mimi. Waingini kati yenu batakuwa maeskoti yangu. Waingini kati yenu batakuwa escort wa toisi wangu. Wamoja kati wenu batakuwa ba chauffeur kwangu. Benye batataka kujifunza somo ya ba chauffeur. Mutagawanyika, bamoja batakuwa Kisangani, bamoja Kinshasa, lakini sio kesho. Mukisha maliza mwaka moja katika arme, amutaendelea kuwa fasi moja, mitasio inakuwaka, mutabuje. Benye bana banamuke bataoa, batazaa watoto. Mutaona nchi yenu gisi yuko mzuri kuliko kuikala tu kumapori. Narudiria, dawa ni discipline na uvumilivu. Natafuta question hapa mbele yangu, question 3, huku question 3. Kisha njo ndapokea hii sira kwa jina ya jeshi lenu. Unaona niko na nani yenu, mimi nasema ni yetu. Tunasikilizana? Ndio. Toyokani? Bon, kama mnatafuta niowe, tuoane. Hakuna problem.
Deja gisi niko hapa, macho yangu ishafanya nini? Inatembea. Ifo nikuwe na bagarde corps banamuki. Niko na bezo ya maji busiku, yeye atafanya maji haraka haraka, anaingia na maji ndani ya shambre yangu. Tunasikilizana? Ba mama tunasikilizana? Ile boye iko baridi. Ya Marie. General, ninaitika kuleta silaha kwa Kongo yetu na ninaitika kuitumikia na nakuletea silaha. Naweka silaha chini ili muipokee na tuitumikie nchi yetu. Na ninashukuru President de la Republique kwani yeye mwenyewe alisema tutoke tutie silaha chini, na tunaitika mwito wake na tunatia silaha chini. Ninashukuru President de la Republique kwani yeye mwenyewe alinitumia mtu, na nashukuru Ovina kunisensibilize ili nitoke. Ninashukuru General kwani umenipokea kwa mwito wako, na mimi kama utanichunga. Kwa jina ya Chef d'Etat Major General na kwa jina ya Komanda Zone, napokea hii silaha alama ya amani. Amani kwetu Kongo. Asante. Asante. Merci beaucoup. Bon, vous allez continuer. Allez, je t'aime. Tumalize hapa, alafu utanikutana quelque part. Basuda bakule, bakisha kula, njo ndabambia wapi mataenda. Merci beaucoup. Nous sommes venus en tant que forces armées de la République démocratique du Congo fêter une victoire que nous avons eue ensemble avec notre population. La reddition du groupe armé AFRC, dont commandé par le général autoproclamé Je t'aime. Cette reddition a été possible grâce à la collaboration avec notre population. Donc nous sommes venus montrer au monde entier que l'armée collabore bel et bien avec la population. Et les fruits, c'est cette reddition d'un groupe armé, non le moindre, avec tout cet arsenal militaire que nous vous avons présenté. Et qui sont les auteurs de cette sensibilisation qui fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette reddition? C'est l'ONG Ovina. Une ONG composée des fils et des filles de ces pays qui ont compris que la paix, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi ces frères congolais, soucieux de la paix, viennent de sensibiliser nos frères que nous venons de vous présenter. Et c'est vraiment une joie pour toute la République démocratique du Congo. Peut-on avoir une idée en rapport avec le rendu? Effectivement, nous avons... il y a eu 200 et quelques rendus avec plus de 65 armes, tout calibre confondu. Mon major, nous voyons, il y a des filles. Combien sont-elles et il y a combien d'hommes? Avant qu'on en arrive, je voulais ici, parce que nous avons encouragé Ovina, n'est-ce pas? Mais nous demandons aussi aux autres ONG, aux autres couches de la population, de suivre l'exemple de cette ONG, Ovina. C'est de cette façon-là qu'ensemble, nous pouvons pacifier notre zone de responsabilité. Mais aussi, il est très important pour nous de remercier
le numéro 1 de la province du Nord Kivu, son Excellence Karline Zanzu Kasivita, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour aider l'armée à pacifier la province du Nord Kivu, mais aussi les élus de Massissi. D'abord les élus de Massissi qui nous ont aidés aussi, n'est-ce pas, à avoir plusieurs éditions. Voilà, vous avez parlé des filles, il y en a au moins à peu près 55. Et, comme vous le savez, elles auront aussi à opérer un choix. Soit, s'il y a parmi elles, celles qui vont opter pour l'armée, il y a des préalables. Celles qui vont vouloir réintégrer la vie civile, ben, ils vont aller. Donc, ils auront tous les rendus auront à opérer un choix. Soit ils intègrent l'armée, soit ils rentrent faire la vie civile. C'est là, c'est passe au niveau du processus DDRRR, comme vous le savez. C'est moi qui vous remercie. Amua kutoka porini kukuja kujiripoti kwa taifa yetu ya Kongo, na ninaita wengine wote wenye wangali nyuma hawana roho mkaidi kama mimi wajiripoti, kwani wote watawasaka na watawapata. Ninawaita wote wajikaze, wakuje kujiripoti kama mimi nimejiripoti. Lakini ni kwa nini ulijiripoti? Jeshi lilikupiga ama ulishawishiwa na wananchi? Mimi nilijiripoti, Ovina ndio ilini sensibiliser na honorable Lupal bali ni sensibiliser, alitumwa na president ili akuje kutusensibiliser, wakaungana na Ovina. Mimi nilijiripoti kwa wasivile ndio wali nisensibiliser ili nitoke kupori, hawakunipiga kusudi mimi nitoke. Generali, wewe unaweza kuhakikisha tangu saa hizi eneo ambazo ulikuwa kimiliki zimekamatiwa na jeshi la taifa ama ni vipi? Eske umetoka na majeshi wako wote ama kuna wengine ambao waliweza kubakia? Okay. Kwangu mimi nyuma hakuna mtu. Yaani mwenye ataonekana kwa eneo ya kwangu ni bandia, yoyote mwenye atajitokeza mimi kwangu nimekuja mimi wote. Ulikuwa na askari wangapi ambao umekuja nao? Nilikuja na askari na 280 ndio wenye nilikuja nao. Unakosha fanya miaka ngapi ndani ya pori? Nimemaliza miaka 8 ndani ya pori. Jeteme, wewe vile kama vile mkuu kiongozi wa kundi hili umeingia kwenye jeshi la taifa na kwa sasa huenda utakuwa demobilisation. Alafu una ujumbe gani kupatia kwa majeshi wengine, makundi mengine ya kijeshi ambayo yanabakilia katika mtaa wa Ruchuru, na ujumbe gani kwa makundi hayo? Okay, mimi nina ujumbe juu ya makundi zenye zinezikuwa zinabakia nyuma yangu. Wote wakamate mfano kama ya kwangu, nao wajilete, wakuye kujiripoti. Ninashukuru kwani walinipokea, hawakunifanya kitu, wafate maredio na waone kwa matelevision kama walinifanya nini. Kadiri wamenikamata, nao ndio vile watawakamata. Majina yako mawili? Jina langu wananiita Kakule Masibi Jeteme. Asante.
Kama wengine wali Bon, bonne route, mon général. Jean Paul, unapata franga ya hoteli? Umelipa? Na bacha tunaosha malipa. Bacha tunaosha yote shalipa. Au unapata franga hapo?